and family, Susan and Oscar Olympiada and family, Mr. and Mrs. Jen and Jimmy Serrano, Mr. and Mrs. Mark and Mel Ricafort, Yanes and Maghalin family, Jessica Beltran, King Lawrence Beltran and family, Morton Carlo Beltran and family, Kong Birdie and Esther Beltran, Nap and Bergie Beltran, Chit Lasarte and family, Abel and Dada Pangilinan, Mr. and Mrs. Jefferson, Debbie Ann Santos, Miss Nelia Santos and family, Ovida Malbas and family, Cap Danlaku, Joel Ocampo, Crisandra David, Alice de Guzman, Rolando Aurelio, Teresita Castro, Wilbert de Guzman, Cap Carlos de la Cruz, Mirna de Luna, Dan Sun, Reynaldo Gustilo, Cora Mosley, Freddy Galang, Eli Ramos, Dang Salaw, Dan Chofaco, Serrano family, Velicelis, Jesse Swing, Milagros David, Mirasol Alos, Ella Fagunsan, Guy Laksina, Juliana Fuentes, Clarita Montoya, Nenita Enriquez, Willie and Tess Arceo and family, Teresita de Guzman, Nenita Cafili, Bro Willie David, Auring Garcia, Linda de la Cruz, Ruby de la Cruz, Cristeta de la Cruz, Carmelita de la Cruz, Lopez Marfe, Sheila Martínez, Cedro Resultay, Amelia Figueroa, Edwin Enrica Tita Fans and Salar family, Mahayhay family, Macbalin family, Christine Laiva, Teresita Kaling, Juan Falong, Elizabeth Villarosa, May Salonga, Lolet Valencia, Lani Liwanag, Rudy Estrada, Siri Aquino, Faye De Leon, May Dizon, Orlinda Arquesa, Remy Tayag, Carosas family, Dan Austria family, Maureen Feligro, Kafulong family, Freddy Galang, Mr. and Mrs. Rolly Aurelio, Lamberto Carrion, Senior, La Pursima Laksamana, Jocelyn Leasing Lopez, for the personal intention of Susan Magdangal, Grace M. Santa Ana, Josephine M. Gonzalez, Noel F. Manakil, Marizal Suba, Maureen Jen Tural, Cherry 5 Valencia, for the birthday ng Rosario Serrano, Angelo Serrano, Romina Serrano, Paroking Conflict Tiling ng William Tabnyo, May Salunga, Cherry 5 Valencia, for the speedy recovery, Juanita Lindo, Elisa Enzon, Remy Malit, Panalangin tala naman ng Kaladwari, Christopher Beltran, Emilio Valencia, Lolita Makapagal, Maring Tamayo, Lino Tamayo, Bernardo Salunga, Minerva Manabat, Zenaida Gelsienan, Justin Chufaco, Hermoines Chufaco, for the death anniversary of Sarat Senabratini, Policarpio Malyari, Felisa Malyari, Ocelita Boy Lising, Renato Lakzamana, Avelina Tevada, Guillermo de Ocareza, Senior, Lorna de Ocareza, Narisa Kabilugan, Pablo Tayag, Ruben Rosario, Matias Aurelio Tapang, at Ding Maldang Kaladwa, Kim Furgatorio.
Ting lagining pa, Panganak po ang Espiritu Santo, Amen. ang ginuman tabay kay kayungan, At kay ka antimurin, kapatad, kikilala ko pa. Wari kanita kawangis kay Richard Gomez. Ngayon kawangis ko'y Duterte namo. Ngayon aldoy tipag masyan tayong kaya katang patron kay ni king Santa Teresita o Santa Ten. At balo tamo, pinlimbawanan niya, kaya biyan ang antipometo nga Kristyano, ing malating bage, mawulaga kaya. Mawalating bage. Kaya maging inspiration sana kaya katangan, ing biyan ang Santa Teresita, katman tayong lugod ng biyata mo, at itang lugod ito magustana, kaya ka rin ang kaparataan tao. Salamat tamo, ngayon doiti na ing ring blessings sa tatangkapan tamo, maging iti material o spiritual na bagay. Iti mo pa magsadya tamo, sa talapan na maging kasalanan tama niya, taong patawad. Yagas nam, yag na nagdaning kapanisyan, kumpisal ko, kin Diyos, sigpang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, imikasala kumbina, king isip, amano, at miyayaliwang dapat. Ulinitay panigapuko ng Santa Mariang Kapilaman Birhen, karing sa blang angel, ampon santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po kin Diyos sa ginutam. Diyos sa may pahin tutu, pakaluluwa na katamot, king pangapataw daling kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kanta mo, malubos may paya at parating at yung igpa. Yung maingat mong pamanantabe, miraras karing sablang sulok ning yato, at mumutos karing sablang bage, kinge pasabing upaya, inyang agyang ding kagudgutan at kapahamakan ning kasalanan, era asira ing malugod mong tangka, kapamilatan ding panalangin ng Santa Teresita, sopan mo keng magmasusi kaniti yung Kristiya, at king lugod ning mal anak mo, kamtan mi, ing kaligtasan tingkamo, itiyadwan mi, king kapamilatanan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiat maagari kambing mating Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Nehemias. Bula na kanita ning nisan, king kadwa ng pulong banwa, ning pamagari ng Artaxerxes. Mamangan niya ing ari, at inyang idala ko kaya ing alak, apan singa na king malungkot ko. Inya nga nang kinutang, Nehemias, bakit lupa kang malungkot? King lawe ko nakaman masakit, siguro ating kang problema ne. Mi karugan ko salo at nga kong mekibat, makamal la are, kumaba po sana ing biyeyo. Malungkot ko po uling lasak-lasakya ing syudad, nung nula mikot-kot, dimpe pumpunan ko at silabla ring pasbol ning dalan. Nga naningare, atin kang buringadwan kanako? Menalangin ko king Diyos ning banwa, at kaybat nga ko king are. Makamal aare, nung kayo mimwa kanako, paintulutan nyo ko sanang muli king Huda. Ing syudad, nung nula mikot-kot, ding pipumpunan ko. Bang alarin keng pasibayo ing syudad. May bisaya ing ari, kasiping neng mamangan kanita ing reyna. Kitang na nung anti kalawot, ing alako nung kapilan ko may balik. Sinabi ko nung anti kalwat at nung kapilan ko may balik. Inawad ko king ari, ing igawa na ako sanang sulat para karing gobernador ning probinsya dane albugan ning ilog ng Euphrates, bang payintulutan da kong lumabas ang king miras ko king Uda. Inawad ko naman ing gawa na akong sulat para kang asap, ing talayingat king kagubata ning ari. Bandina na akong dutong para karing pasbol na ning kutang bantayan ning templo, para karing pader ning syudad, at para king bale apinuknangan ko. Bigkalubnangan ning ari ing sablang inawad ko. Uling menantabe yakan ako ing Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Buskan mong manahimik na, hindi na kunong kapilanman, kalingwan na ka. Tawad. Buskan mong manahimik na,
Karing pangpang dingning Babylonia, karin kami makaluklok at manangis. Inyang aga na kamiya ing Sion, karing dutong at tutubo, karin mila penyabit ing kaya kaming alpa. Ding memiyag kaya kami, inawad da ing magkanta kami, bang patulan, ipagkantayo kami, nganang minyabi, metong adalit at tungkol king Sion. Makananumiyang idalit, ing dalit ning Ginoo, king labwad daring dayuan, nung kalingwanda ka o Jerusalem, anak ko sa panigtigan pa. Nako sa makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka, nung aliwa ika ing ituring kong peka maragol diling tula, king biyeko. Talakad na po ba ang parangalan ng mayap abalita? Magsalita ka, O Ginoo, makirandam ya, ingalipan mo, at iluke ka, ring amanong babye na alanganga. Alleluia.
Ginoo manatili ake kayo. At keka antimuri. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Kabang lalakad laking dalan, ing meto nga lalaki, sinabi na keya, Ako, tukyanda ka, nuka rin ka man munta. Nga nang Jesus keya, atin lang lungga, ring asong gubat, at sale, ring ayop. Dapot ing anak na ning tao, alayang pihiligan man, ban painawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako. Dapot pekibat na niting lalaki, tuki ko keka, dapot paborenyo ko pamong ilibing ke, itatang ko. Nga nang Jesus keya, paboren mong ding mete, ikutkut dala, ring karelang sariling mete. Dapot ika, tuki ka at ipanaral mo ing kayarianan ng Diyos. Nga naning metong panglalaki, tuki ko keka, dapot paboren mo ko pamong makapamun karing pamilya ko. Sinabi ng Jesus keya, ing ninumang magumpisang sarol at babalikid ya king kagulutan na, eya maging karapat dapat king kayarianing Diyos. Ing mayap ng balita ning kakataang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ba't mahili kayo? Kasi Father Rolet, kinaya pa boses siya. Ene pa asad sa ding meto nga misa. Maluwat siyang kumayap. Totally. Potang may kapagkantane. O ita, siguradong mayap na. Ing balo ko po kang Santa Teresita, kaya simple yamo. Simple. At yung malating bagay pin, yung papansinana. Yung metong karang favorite quotation kaya, itang doing ordinary things in a very extraordinary manner. Yapin na para kaya na masyadong sikaso yung mga regulabage. Kasi during her time, to be a Christian is to go on a mission, mara yung country, maging martyr, makanyan, margula sakripisyo. Makatakot pa yung gawan mo. O nangya na, nung bisa ko maging santo, magluto ko ang masalese. Buri kita. Maglinis ko ang masalese. Mamipi ko ang masalese. Nung wari, itang ordinaryong gagawan tamo, kailangan gawan tang masalese. O yan na. Kaya ba yung puso? Nyapin na naman yung ganaganang mayap. Pleasing to the Lord Nung makayabe yung puso mo. O yan Anyapin, totoo ini mag-restaurant tamo na. Pero manyaman yung pamang kembale.
Anyapin na potang akit ako ati ko kay restaurant among restaurant maka Starbucks. Ganun nga ako. Yan ako man talagang miminong kape kaya niya ako mamorma ako mo ako. Mas manyami pa yung gagawin kong kape ako. Mamorma, may lila rin ka. No. Potang sabihin ko ito, masikan. Mamorma ako mo kaya niya ako. Yamong naman, istutoy ta. Opo, Pot pa nga kay restaurant ng Kamal na. So, kembali, mumuli tamo, uling impamangan, manyaman, uling yung magluto, imamo Yung kagawa na, manibatan kayong puso, niyapin manyaman. Itang main ingredient, mapin yung puso. Diyan na ano pa yung panganamo ko, makalawi ka kayong text, kayong miyaliwang menu, o kaya sangkap. Pero, nung alayang lugod, the invisible ingredient, manyaman. Anyapin niyang mete kay at sing maring. Kaya na. Ako, bala mo, nakawangis ng pamang kanito. May ngang ka rin Huling aga nakake. Sing maring, Kaya ni. Wari pa ka na anong ang tao. Yan, So, bumunang point kanini, wapinitang kay. Gawan tang masalese, ingagawan tamo. Misan nati ko nga kaya be pari, mama kay restaurant. Nakalimutan ko na yung pari. O nindakal nung restaurant din pitalan mi. Niyang dinataging waiter, bibigyan na yung bill. Balang sinabi ng pare, salamat kayo. Laus ko lub. Laus ko lub. Kaya pa magsilbiyo, kaya kami, Yung pamenagit. Sabihin mo kayang meto ka waiter, laus sa lub. Uling igit na, yung pa mag-serve na, liwang klase. Mo itang panikwana na yung kaya. Ita? Tip. Aliwa mo ito, na panawanikit min, na talagang laus sa lub. Bahal bakit? Kapang mamang kami, nano pa po yung buriyo? Naning kulang, Mga amos kabuntok. Nano po ito? Alam yung amos kumumuntok ako. Tinalakad ko, mintaw kayong toilet. Biklat na yung pasbul. Manyagulit, ka rin. At kabilis mo. Ito po yung obra mi, magsilbi yan. Nakay, kaya ba't kong mini? Kaluwal ko, biklat na naman yung pasbul. Tsu naman ka rin, meko. O ita. Anyapin niyang benimbil. Salamat. Kayong pamagsilbiyo. Alaw sa loob yung pamagsilbiyo. Siyempre, marugol yung tip. Bakit? O kasi rin waiter na kay, mag-serve la, makatas la, buntok kayong baboy. O kaya makagulot la. Kaya tao, makatas. Nang lalawin nyo kayong baboy, ako naman. O yan, balo ita. Mapagal no kasi. Iti nga man ko, itang with a heart. Gawan tamongan, law sa loob, ing gagawan tam. Nano pa yung sabi ko sa interes? At kung may itong sabihan kaya na, tungkol kaya. Ipacheck yung journal na ini, Journey of a Soul. Istuyapen, tan libro. Ito niya libro Ginawa yung diary. Uling balo ng Mother Superior na biyasaya, sumulat. Alam mo bakit? Gagawa kasing script Kaya drama. Artista kasi kaya ala pang pinikula kanita, kaya pa stage, stage show. O na yung Mother Superior, balo na yung sumulat, gifted yan. Kaya sinabi na, Teresita, isulat mo yung gagawan mo. Isulat mo yung kang spiritual journey. Ay, ako bisa na. Obedient sana kayo. Alay nga karapat.
Ayan. Abalo dyan mo itong journal na niyang mateya, uling gamit. Lawenda nga, uling, alang magibalo except her and the superior. Abalo tayo. Ating makasulat ka rin. O ini makirandam ko kanini. Buri ka ini. O kasi Santa Teresita, ating yang kayabe madre keng monasteryo, dinina ng special attention. Special attention. Pagtakanda rin madre, o kaya didina ng special attention yung madre ngayon yan. Basta't panay special. Titreat na, gigreet na. Okay naman ito na. O nang, o paka-special na. Yung ega na gana. No, si Kasro lang madre, yung paka-sikaswan. Nya kay abasada kayong journal na. Ito palang madre nga ito, kasama na. Kasama na dili ka rin madre. Anyapin ditina ng special occasion. O ining kabanala na, love your enemies. O itamo, akit tayo ang kalaban tamo. Tumas na kapresyo na. Lalakad ka, lumol ka, impisang man. Kamatuli dalakad, mag-turn left ka. Turn right. Itang may buring akit. Masira yung aldo mo. O na yung kang St. Therese. Makasulat kayong journal na. Madre ngayon ni special ka na ako kasama kaya. Anyapin kay bataning misa. Wari, pagsabihan nyo kami na. Father Rola, tapoy ako. Ngayon ipang pagsabihan na kang masalese. Buri yung sabihan kasaman da ka. Umining makatakot na. Sundin na kang special attention. Potaga lang, St. Therese style. Santa Teresita, Santa Tay style. Yapi makatakot yung style na. Aliyay, kumalyari kayong makanyan. Kumalyari kayong makanyan. Hanyapin banal yan tao eh. Banal yan tao. Special treatment, karang loving your enemies. O nang itamo, kasakit ataitan eh. O yan. O yung halimbawa ng metong santa. Ita pa mong loving your enemies. Metong niya kareng masakit diling gampanantam. Kareng ebanghelyo makaswelo tamo kareng sabihan na ni Ginoo tang miras tamo ketang love your enemies. Lagtawan tayo. Tayo burimbasan. O yan ha. O ini pong adwa nga ini, peka message tamo nga ni Galdoyti, ha? Ano itang mo muna? Kakalingwang ko na 76 na ako Ali, ordinary things. Gawan tamo masalese, in ordinary things. In kakadwa, nano? O ita, di akalingwan, labing yung enemy, sada. O yan, may akalingwan din niya. Uling paneneng kakawulan itang kasama na pasakit ataytan o yan yung kabanalan niya pini St. Therese metong yung pinlimbawanan kayong modern saint maging marari ka maging banal kaya simpleng bagay at sana with the grace of God sana aluguran tala rin kakatamong kasalang with the grace of God at uling keng kaya sarili, tamo gyuta na. Hanapin iting kesebyan, to err is human, but to forgive is divine. Ibatan ken Diyos, to forgive is divine. Talakad ko po yan Bisa ko pa?
Sasalpantaya. Sasalpantaya Ku. King Diyos sigpang mayupayang tutu. Dinalang King Banwa tong yato. At kang Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagliging upaya ng banal na Espiritu. Ibait kang nuwa na Mariang Birhen. Di nasa lalab ng upaya Porsio Pilato. Mipaku King Cruz mete mikutkut. Tinipaya karing mete. King Katlong Aldos sinubliyang mebie. Pepay ta siya badwa, makanuklok wananin Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabihe ang pong mga mate. Sasalpantaya ako king banal na Espiritu, king banal na kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alananga. Amen. King Ginoo, tuturo na kaya katamo nung nanoing dapat ang pagbilyan nung bisatang tuki karing bakas na. Pagkibat, ipakit mo kaya kami o Ginoo nung makanano kayang dapat sumuyo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano kayang dapat sumuyo. Para karing mitagulaling King Biera ban sumuyo King Santa Iglesia, para tirasan ang ganakan, King Inginong karelang susuywan, alaya mang sariling ulunan, ban ipainawa imbuntok na. Ipanalangin tamo, King Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano kayang dapat sumuyo. Para karing mamuntukan, King kakatang bansa, ganakandasana, King ing katungkulan a karelang tinggap, adawon na nga lang pasubali ing lubos, at kabilugan dang kasuywan, ipanalangin ta, King Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano kayang dapat sumuyo. Para karing kalulu, ding masakit, ding ating kapansanan, tandanan da sana, King Ginoo, likwan ne ing kayang pamilya, ban arinan ng lunas, ing karelang panamdaman, at ayatad karela, ing mayap ng balita, ning kaligtasan, ipanalangin ta, King Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano kayang dapat sumuyo. Para kaya katangan, nung tunay tang bisang maging banal, eta sa urong sulong, ni balabalikid pa mo, batang maging karapat dapat king kayaryaning Diyos. Ipanalangin tamo, King Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano kayang dapat sumuyo. Ngeni, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O maligayang Ginoo, pagkiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, ipagulog mong atalastas mila, rin kaya kang turu at baboning sabla, asana milang mitmong lugod, king aldolo ming pamibibye, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen.
at manikakot kay kayong daon, matanggap lasara panin Diyos, ikpang may payon tito. Tanggapan sara ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kikapuriya po'y kaligaya ni Lagyuna. Kikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ikpaming miglalang, pupurian mi, ing makapagmula lang dapat. Tingke kang grasya, kang Santa Teresita. Nung makananong mong ketula, ing pami patutong inampang na, ikatula mo naman sanang tanggapan, ing kekeng kasuywan, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili, ake kayo, At kekahanti mo rin. yat na ang pusoyo. Makayat na no King Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos nam. Iti karapat dapat at matulid. Uneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati, numan karino, ikpa, Diyos king alang alubos may paya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King Aldoyti, parang alan mila, ringke kang santo, amit tugulaling king biera kang Kristo, alang-alang, king kairianan ng banmo, emunanong lugod, papakit mo kaya kami, kabang awsan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agatan mo keng takman, kete king yatu, karing kalam ng tutuking biye, ulinita, ang bedaring sa blangkora ring anghel karing banwa, terlit mi kaya kang ligaya, lan magkabe king alantok ng dang pame kapuriyang keka, at ngaming kakanta. Kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanal mausar at ingayin, kayong espiritu mo, ban para kay kami, malalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bahay mi daong ko sa loob, kayong pamailasat kamatayan, kayong wana yung tinapit, pepo salamat siya keka, piraso na at binyene, kareng kayang disipulo at ngana. Magkapanyo iti, kayong nga at kananye, iting ka na akong katawan, may daon para kay kayo. Makay mo naman kay bading apunan, kay maling kalis, pasubayang papasalamat kay ka at binyaring kalis, karayang kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikayungan minum ko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, ing daya ng bayo at hanggang tipan, ang mibubu para kay kayo, para karing sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Taptan nyo, iti bilang kapigaganakan kanakong.
Sick tayo, Mr. Ani Kasalpantayanan. Kamatayan at pangasubli ng may biye ng anak mong darang miyakeko, ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain min paso na matang keka yung pepelarian mo kaming matampang, talakad harapan mo ban sumuyo keka. Papakumbabami pagama mo, kini kami nga sana misulusulo, king katawan na daya ng Kristo, tipo na kaming ating meting banal na Espiritu. Ganakan may oikpais ng iglesia mong makalaga na kimeto yato, ban may ganapikilugod kambe ng Papa Leo, kalabing apat kay kaming Papa at ti Florentino kay kaming Bispo di sa Blampari at Siacono. Ganakan malaring anak mong di Marina, Alberto at Maria, inaso mo may ko kay tiking yato. Ang tiking binyag metela kambe ng Kristo, may rekanala naman sana, yung kayang pangasubling may biye. Ganakan mula din kapatid ming pepe na manenay sublim ya di sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa nakimaligay mong arapan. Pakaluluan mo kengan ga mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alananga. Ban kabe na Maria yung Birhenin Diyos. Kambe ng sanasay kayong esposo. Ding apostoles at siya Blas Santos lalo na Santa Teresita. At tinupad kimal mong kaburian. King kay kabaning panahon laing purian at paligayan. King kapamlatan na Yesu Kristo kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaya, ikpang maipain tutukago ng Espiritu Santo, pupurian dakat, parangalan, manggaman, king alanghanga. King pa, karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Amen.
mayabos kayong kasalanan, maligtas kayong sablang kaligaligan, kapag mananaya kami, na mening maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kami, talapang abos, Storing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko kaya kayo. Kaya mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nalawen mo yung kasalpandayani kaya ka Iglesia. Pamayapan may ang pambilugan, nagpang king kaburian mo, ikang mabibi at maagari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayungan. At keka antimuri. Bakit tayo may kakanmetong tamo king kapayapan, kapayapang kekongan. Nyo'y kordero ng Diyos, similako king kasalanan niya to, apala daring mayaos king apuna na ning kordero, Ginoo, e ako matampang tanggap keka, dapat yung kasmenga mano mo, kumayap na ako.
Manalain tamo. O ikpaming malugod, king upaya ning kekang lugod, Santa Teresita, inampang ng lubusan ng kayang sarili keka, at menalangin niya para king kaligtasan, ng kabilugan at ketawan, mananasanang ding sakramentong tinggap mi, katmanda keng lugod, at ipagdalang kapatawaran, tiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Look tapo for announcement. Maggrasya at Diyos ning bengi kaya katamungan pong atsukeni. Karempong bisita tamong pari, Reverendo Padre Rafael de la Cruz, Reverend Father Rolando Lopez, Reverend Father Mark Simbol, Reverend Father Jason Alde, Reverend Father Ignacio Carlos, Reverend Father Gabriel Torres. Amen ang tabi king kapiesta ning kaya katamong patulunan Santa Teresita. Babiyagay rin po ing maya pakaurasan king kaya katamong malugod at masipag akura para ko kang Reverend Father Lord Christopher Beltran. Kareng kayabi ako king Paris Pastoral Council, king kaya katamong PPC Coordinator, Brother Nico Ramos, Brother Renz Tapnyo, PPC Auditor, Sister Nina Eileen Pineda, PPC Secretary. Ating kaya kayong talasuyo, PPC Finance Head. Makanyan mo rin po, babiyek ko po, ing mayap oras, karing kaya katamong Chapel Pastoral Council, makasakop king parokya ng Santa Teresita, San Pedro Chapel ning Barangay Bagong Bayan, Santo Niño Chapel ning Barangay Pangpang, San Antonio de Padua ning Barangay Agapito del Rosario, San Jose Chapel ning Timog Park Subdivision, Santissima Trinidad Chapel ning Barangay Santa Trinidad, Sagrada Familia Chapel ning Barangay Lourdes Northwest. Salamat mo rin po king Barangay Council ning Barangay Santa Teresita, king papanatili king mapayapang kapag masusyan. Pasalamatan mingan po ding sablang sinaup king preparasyon mo muna king nobenaryo, amiyayaliwang programa ning kaya katamong kapag masusyan, karing sinaup king kaya katamong raffle ticket, amatagumpeng may ganap. Ikit tamo ing pamisaup-saup tamo, pauli ning kaya katamong malasakit king balang metong. Tuning maggrasya ing kaya katamong kapiestan at patuloy yang magpamalas milagro ing kaya katamong patulunan Santa Teresita. Makanyan mo naman po pasalamat ke po king mig live stream keting misa ing 5 siglo production. Takal pong salamat karing anggang kapatad tamo keng bawat ministry keng masabal at masuyong sakripisyo. Patuloy tanang sanang gabayan Santa Teresita at ipangadi keng apong Ginoo. Viva Santa Teresita! Ngini po ausan miya po i-brother Nico. Maya pa oras kaya katamongan. Malugod niya po yung kaya katamong Ginoo, malugod niya po yung kaya katamong patulo ng Santa Teresita na mitibon tamo king kaorasan ini. Ngayon po dinatala pong Certificate of Appreciation
ring taong ginusal at mong memeng saup para maging successful ya po yung kaya katamo pong aldong ini. The certificate of appreciation is presented to in recognition of your astounding generosity in the visitation of the centenary pilgrim image and relics of St. Teresa of the Child Jesus and the Fiesta 2025. Your kindness and selfishness have made a lasting impact and are sincerely grateful for your dedication and compassion given this first day of October in the Jubilee year 2025 at Santa Teresita Parish, Angeles City. Signed, Reverend Father Lord Christopher R. Beltran. Ngayon po sa tala po, Tugan-Tugal, from Santissima Trinidad Chapel. Ngayon po kung alaya po yung meaws, awsang kaya po yung kakatampong coordinator. Kap Dan Naku, Joel Ocampo, Crisanda David, Alice de Guzman, Rolando Aurelio, Teresita Castro, and Wilbert de Guzman. Palakpakan tala po from Santissima Trinidad. Ngayon po, pag miyaos po yung lagyo po, muntatama po kay Kenny King Altar. In Santo Niño Chapel, Cap Carlos de la Cruz, Mirna de Luna, Dan Sun, Reynaldo Gustillo, and Cora Mosley. King Santo Niño Chapel. Palakpakan tala po. Ngayon po, kikatapo pong Santa Teresita, Lolet Valencia, Freddy Galang, Eli Ramos, Dang Salaw, Dan Chopaco, and the Serrano family. Palakpakan tala po. Iba't naman po king San Pedro Chapel, Mr. Billy Celis, Teresita Celis, Jessie Swing, Milagros David, Mirasol Ahos. Palakpakan tala po. From San Pedro Chapel. Ngayon po, ing Sagrada Familia Chapel, Ella Pangusan, Joy Laxina, Clarita Montoya, Juliana Fuentes, and Nenita Enriquez. Sige po. Kenny po, sayang po yung exposure. Kenny po. Sister Clarita, yan. Oh. Ngayon po, kinkakatamo pong special certificate of appreciation to our Barangay Council of Santa Teresita. Nasaan po sila? Any representative po? May event po kasi, yan. Nandiyan pa po ba si Kagawad, Angel? Wala na po siya. Also, we're going to give this certificate to our Barangay Captain, Honorable Joel G. Sanchez. Ing mag-birthday po ngeni, Ikagawad Angel Chaneco. Birthday na po ngeni. Happy birthday po. And, the Buwan family po, kung atsula po ngeni, alala po yan. Dakal pong salamat
king kaya katapo pong sinuporta, king kaya katapong Fiesta 2025. And of course po, ing meg live at kung akit niya po pota, kauli po, pwede pa pong i-share. Ing kaya katapong 5 siglo production. Dakal pong salamat. Ma'am, ano ba doon tumanggap? Dakal pong salamat muli po kayong sponsor at tinagon at nagsabing yes. Kaya kami pong panalangin. Ngayon po, kung kapansin niyo po at yung kaya tapong Pilgrim Image, here are some important dates po. October 2, bukas po, at itamo pong misa, 6 p.m. At kaya po ng misa, at itamo pong film viewing. October 3, 6 p.m. Holy Mass, at kaya rin po ng misa at itapong harana para kang Santa Teresita. October 4, itapoy itang paglako ng kaya katapong Pilgrim Relic. Ngayon po, ausan kaya po'y Brother Yuri Macasio. Iya po, yung kaya katapong National Coordinator and OIC of the Centenary Image Pilgrim and Relics of St. Therese of the Child Jesus. Palapangan tayo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. The Centenary Pilgrim Image and Relics of St. Therese is here because St. Therese loves you all so much. Amen? Palakpakan po natin si St. Therese. Viva Santa Teresita! So, bakit po ba ito centenary? Kasi this year po, ipinagdiriwang natin ang pagka 100 years pong pagiging santa ni St. Therese. Sa paglapit nyo po dito sa kanya, makikita nyo yung mga relics ni St. Therese. No, meron po tayong 3 klase ng relics. Ang una po, ang first class relic. Ito po yung buhok, laman, at buto ng isang santo. So ito po yung santo mismo. Ang second class relic naman po, ay ang mga gamit na ginamit ng santo nung sila ay nabubuhay pa. Kadalasan, ito po yung kanilang mga damit. At ang third class relic naman po, ay ang mga gamit po ninyo na itatouch natin dito sa relics. So later, my dear brothers and sisters, as you venerate St. Therese, makikita nyo po doon sa gitna ay ang buhok ni St. Therese. No, inilabas po yan ng kanyang beatification. So more than 100 years old na po yung relic na yan. On the left side naman po ni St. Therese ay ang kanyang flesh o laman. No, napakadalang po ng ating first class relic kay St. Therese. Bakit? Kasi nung nabubuhay pa po siya, tinanong siya ng kanyang sisters, Therese, kung ikaw ba ay maging isang santa, gusto mo rin ba maging incorrupt tulad ni St. John of the Cross at ni Teresa of Avila? Ang sagot naman ni St. Therese ay, how could I be little if I am incorrupt? I want to be decayed. I want to be little for Jesus. Kaya naman po, nung inexhume yung kanyang katawan, 3 bagay na lang po yung natitira sa kanya. Yung kanyang skull, left arm, at right femur. At naririto po sa harapan natin ay nagmula sa left arm ni St. Therese. On the other side naman po ay ang kanyang brown habit. Ito po ay nagpapaalala sa ating lahat na siya po ay parte ng pamilya ng mga Carmelites. At ito pong mga relics naririto ay nagpapaalala din po at ini-inspire tayong lahat na tayo pong lahat ay maaaring maging isang santo tulad ni St. Therese. Amen? Palakpakan po ulit natin si St. Therese. So whenever we pray to St. Therese, especially the 24 glory bees to St. Therese, sasagutin niya po yung ating panalangin sa 3 pamamaraan. It's either makakita po kayo ng rose, makaamoy kayo ng rose, o makatanggap kayo ng rose. Bakit? Kasi ito po yung kanyang promise sa ating lahat. That she would continue spending heaven, doing good on earth, and to continue shower roses to each and every one of us. Kaya naman, my dear brothers and sisters, as you pray to St. Therese, I would also like to invite you to pray for 2 things. St. Therese entered the Carmelite monastery to pray for these 2 important things. First is to pray for souls. Ipagdasal po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapamilya,
baka sila po ang nangangailangan ng ating panalangin kasama si Saint Therese. And second, let's pray for our priests. Let's pray for our dearly beloved priests here who said Mass for us today. Ayun lang po, maraming salamat po sa pakikinig at sana i-bless po tayong lahat ni Lord through Saint Therese. Palakpakan ulit natin siya. Ako po tatanggap kong rosas, parati. Marami mong tinatanggap ng rosas. Kaya lang, Valentine's Day. Hindi ko nga alam kung anong sabihin ng rose na yun. Pero anyway, do you know yung significant ng rose? Kasi nung namatay si Saint Therese, umulan ng rosas. Umulan ng rosas. Yun ang miracle isa sa miracles ni Saint Therese. So, wala na. Masyadong umaba na. Magsitayo na kayo. Ako, meron ako sikreto. Meron akong isang rosas. One petal coming from her. May nagbigay sa akin. Galing sa France. Through the courtesy of Cardinal Ambo, binigay sa akin noon nung nandito sa Angeles. O yan Wala na. The Lord be with you. And with your spirit. In Diyos may pain tutubin sinanakungan, ingig pa, anak, ating banal, Espiritu. Amen. Ing misa mi daw na mataking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat King Dios. Viva Santa Teresita! Viva Santa Teresita! Viva! Viva Santa Teresita! Viva! Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, mi benigno. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, mi benigno. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Dedinaw Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, mi benigno. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, mi benigno. Santa Teresita, mi niño Jesús. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Santa Teresita, ipanalangin mo kami. Viva, viva, ako